The next award is Gradam Bódlear Gaeilge, ficsin Gaeilge na bliana, which celebrates the central role the Irish language plays in the literary life of our nation. And presenting the award tonight is broadcaster, journalist and podcaster Sinead Ní Ullachan. Welcome, Sinead. Let's look first at the nominees. Gradam Bódlear Gaeilge, leabhar ficsin Gaeilge na bliana. Scéalta nolog le Hallan Titli, Mashathe ag Firas Aldacac. Fiche le Colmog Callacháin. Bódléar le Darach ó Scolaí. An Bhléasc sa Muis le Mícheál Ó Conghaile. And Sinead, do you have a winner for us, please? I certainly do. Ten Gradam Bódlear Gaeilge, the leabhar ficsin Gaeilge na bliana chuig. Darach ó Scolaí de Bódléar. Gurmag me van all in Anna. Atá is tó in intis le Bódlear le Ravlian Nuas. Bódlear, as you might know, is a coffee-drinking poet from the west of Ireland. Vi me hénigus Bódlear a mus maidin tiachtas Gaeilge was City Link agus scríb se ní raibh ein túdig eile seo scríb se a rejection slip. Thúr Bódlear a bhaile faoi bhuairt, gan búnóid, gan gradam, gan dúis. Ach dóil sé siar espresso, chá latte agus macchiato, agus nish tá sé sodar go suairt. Agus ceanna, you'll see there's a common thread. Hannig Bódlear a bhaile as páras gan légendaire, Prix Goncourt ach plámás. Ach tá Catherine sean héin in Hochtrán a réim agus bei Bódlear ag tríal an áras. Gurmagaí agus tíir sig an Palestine. Congratulations there, Mina Buekas to Darach, and thank you to Sinead.